Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kibor penya John Kabalang Catholic ke Shillong Archdiocese hakar pulai trip yayong aratar pausan, klepin menapat ba berkat kum ke Jingpang Jong Cardinal Kevin Joseph Farrell hakar puwai trip yayong aratar pausan, hakapor kendai sa punyo minstep Jong kapor harom upo Francis ula Khlad no hakapor nyulai pusan beje minstep kat kum kapor harom kabede hakapor kerwai lalasan beje minstep hakapor Jong kri India. Upo pula Khlad hakajaga sa Jong hadama Sante Marte Vatican City nakadaw Jong Jingpang stroke coma but irreversible cardiovascular collapse. Yaga Khlad no Jong Pope Francis lapincisha do Cardinal Kevin Joseph Farrell. Hakajing kerana Khlad patai kubor unong aiktin Jong Media Commission ke Shillong Archdiocese uba Badarius Shilla ulai thu ba kesngi on tap dan buram hiu Pope Francis kanlong hakasngi set jan ka apun rutru uyayong arajar pausan hakapor pawje min step Jong kapor Vatican lani shibije shiteng minsngi hakapor Jong kri India. Haga jalan yamba Shillong ula pentip bakandon kamas bakot hakar pulai trek apusau trek pat apusan trek yayong arajar pausan haying meneba lajum kra hakapor san shiteng janmiet bat kumju manlakasngi haki parish Jong jalan yamba Shillong ka kum kapor penbet haki parish. Hagas ngitap yu Pope Francis haka apun rutrup yayong arajar pausan andon kamas bakot haying meneba lajum kra hakapor pawje min step bat haki parish prepare hakapor pawje min step bagi parabangen kelaban shimbenta ling bagi YouTube channel bat haki TV. Kat kum gajing pentip Jong Cardinal Kevin Joseph Farrell haka arpu waiterik uyayong mentau snem hakapor khandai sau puhun nyo min step Jong kapor Rome upa bakot Pope Francis ula Khlad no hakapor new life pusan men step kat kum kapor harum kabay day hakapor kadway san minute hakapor India ula Khlad hakajaka sa jungu hadomus Sancte Marte Vatican City nakadaw jong Jingpang stroke coma but irreversible cardiovascular collapse ya gajing Khlad no jong Pope Francis lapan shisha daw Cardinal Kevin Joseph Farrell menta kasngi arpulai tarik April Yong hakapor kandai bejim step Jong kapor harum lani hakapor khat architeng kapor ha India hadin ke jinglenium yakaba and pendep da Reverend Eminence Cardinal Kevin Joseph Farrell and rano yakamet upo Francis nakayeng mani Jong kadamus Sancte Marte syaka yung mani ba Jong Petrus bakoy kat kumkurukom balaptha da ritinium bantep yauk pa bakoy ka ordo exec Cuiarum Romani Pontificis, right of burial for Roman pontiffs. Hadin ke jinglenium and sasdang ke jingjingo kaddu yakamet badang sa jong pabukoy. And sedon ke jinglenium hakaduan jong confessio u Cardinal Carmelenko un sependep ya ke jinglenium but en sebut da ke jingli jingo yakamet jong pabukoy. Kasngitap yok pabukoy Pope Francis kan long hakasngi sajain arpun ruterik hakapor shipo baji men step Jong Rome lane shibaji siteng mensngi hakapor India endon kamas bakoit hakamadan haba hakmat Jong gayeng maniba Petrus bakoit hakaba en sependep ya kejing leniam dau Cardinal Giovanni Battista Re udin Jong kenhun ki Cardinal rengkat badaga shimbenta Jong ki Patriarch ki Cardinal ki Archbishop ki Bishop ki kli Jong giri beper bat ki paidrungait babun Karpun rup terik uyong kadairu kasngi banengkong Jong ki kendai sngi kajing yam na kabenta kajing Khlad no Jong pabukui upo Francis kat kum kajing trang Jong Pope Francis entep yu hakayeng maneba bakrao Jong ka Maria harum yaki pabukui laju tep ha Vatican Henry hadin lais pa snem tam entep yu Pope Francis hakayeng maneba bakrao Rome hakajalan yang ba Shillong Andon kamas bakoit haka arpulai terik arpusau terik but arpusan terik uyong hayeng maniba cathedral laitumkra hakapor san shiteng janmit but kumjuru man kasngi haki paris jong kejalan yang ba Shillong
hakaju kapor but lani hakapor ba ki parish kin penbai kan salong kamas haka snitap yok pa bukhoy Pope Francis haka arpun rutrik yong endon kamas bukhoy hayung mani ba lai tumkra hakapor shifo bejimen step but haki parish hakapor kaju kapor shifo bejimen step ki para bangai kilaban shimbenta lamba ki YouTube channel but TV hakamas bukhoy ban tep yok pa bukhoy Pope Francis kaban long havatikan hakapor shibaji shitang mensngi haka arpun rutrik yong arpusan kublai